Ikiganiro gikomeye cyane aho umunyamakuru Pero Luara umukongomani ubarizwa ku mugabane w'Uburayi yaganiraga n'umunyamakuru wahuye na Joseph Kabila Kabange n'umubirigi aho yaganiye n'uyu wahoze ayobora igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka 18. Uyu munyamakuru rero w'umubirigi akaba yaganiye na Pero Luara ku bijyanye na sudanization ndetse nuko abona AFC M23 bigoye cyangwa ukayibona kuba yaguma muri Goma na Bukavu. Ese bimeze bite? Ese arabibona ute nk'umuntu wagiye Goma agahura n'abaturage akaganira na Joseph Kabila akabona iby'indani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndavuga mu burasirazuba ayoborwa na AFC M23. Reka rero bagize ikiganiro cyose uko cyakabaye mwiyumvire ibyo Pero Luara yaganiye n'uyu munyamakuru w'umubirigi. Alors, dans cette interview, il dit beaucoup de choses, mais ce qui retient l'attention, c'est la question de la soudanisation. J'ai vu Mouyaya dire que les Congolais n'avaient pas les droits de répéter ces mots-là, de soudanisation, etc. Est-ce qu'il a raison, Kabila, quand il dit qu'on est en train de se soudaniser, qu'on vit une sorte de soudanisation au Congo? Alors j'avoue qu'il c'est une réponse qui m'a vraiment surpris. Muri kiganiro avuga ibintu byinshi ariko igikura amatsiko n'ikibazo cyuko igihugu cyaba kigana mu nzira nk'iya sudanization. Nabonye Muya yavuga ko abanyekongo badafite uburenganzira bwo gusubiramo ayo magambo yuko igihugu kiri kuba sudanization n'ibindi. Ese Kabila afite ukuri yavuga ko turi kugana mu nzira ya Sudani, ko turi kubaho mu buzima bumeze nk'ubwa Sudani hano muri Kongo? N'igisubizo cyantangaje cyane, ntabwo nari mbyiteze rwose. Hanyuma rero byumvikane umuntu ashyira ibintu mu murongo wabyo. Tureba uko ibintu byagenze muri sudanization, uburyo imitwe yitwaje intwaro yagonganye, uburyo igihugu cyasenyutse imbere n'akajagari kose gahari ubu. Avuga ko Kongo itakiri leta. Birumvikana ko muri Sudani ho bimeze nabi kurushaho. Nibyo koko nitureba uku gutakaza isura n'ubusugire bwa Kongo, dekongorization kugakomeza, dushobora kuzagira igabana ry'igihugu ritagira izina. Ibi bikazaba ari ugusenyuka kwa leta isanzwe itanabaho. Dufite ikintu kimeze nk'ubukene bukabije, gusandara cyangwa se ugusenyuka kw'igihugu gishobora kuzaba kitazigera kiyubaka ukundi, kigizwe n'abakuru b'imitwe yitwaje intwaro impande zose. Bityo rero n'ibyago bishoboka ibyo twabonye muri Sudani bishobora kuba muri Kongo. Pero Luara ese yongera amubaza ati nyuma y'igihe gito Kabila yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamushinja kuba umuterankunga, wenda hari n'abavuga ko ari we ubwe mukuru wa AFC M23, mwahuriye i Goma mwaravuganye. Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifite ukuri mu kumufatira ibihano? Ese Kabila hari aho ahuriye na AFC M23? Uyu munyamakuru w'umubirigi ati kizwi neza nuko Kabila ari i Goma. Ibyo biragaragara nkuko yabimbwiye. Yagize ati niho hantu honyine nshobora kujya muri Kongo. Ntabwo mbimurenganyiriza kuko nicyo kintu nanjye navuga. Niho hantu honyine nshobora kujya muri Kongo. Nawe ubwawe nuko kuba yabafitanye isano n'abantu bamwe na bamwe bari ku isonga rya AFC M23 ntibishidikanywaho. Tuzi neza umubano wahoze hagati ya Colonel Nanga na Joseph Kabila. Ntabwo biyoberanye. Joseph Kabila azi buri wese muri kariya gace. Pero Luara ati ese numwe mu baterankunga ba AFC M23? Umunyamakuru w'umubirigi waganiye na Kabila ati mbivugishije ukuri ntabwo mbyemera kuba yabafitanye umubano mwiza nabo. Ibyo biragaragara. Ariko ijambo abaterankunga cyangwa ubuterankunga ryo bivuze ko ari we utanga amafaranga, ntabwo ari we muyobozi w'icyo gikorwa. Pero Luara arongera amubaza ati nyamara uri umunyamakuru ufite amakuru, wakuye imihanda yose, nta gushidikanya ugereranya amakuru kugira ngo umenye ukuri. Ese Kabila siwe by'ukuri mukuru wa AFC M23? Nibyo amaze igihe kirekire avuga ko AFC M23 ari Kabila, kandi abanyamerika
bitwaje intwaro z'ubutasi cyangwa inzego z'ubutasi zose bafite kandi bakaba ari nabo igihugu cy'igihangange ku isi. Uratekereza ko bakoze ikosa kandi ko Kabila ntaho ahuriye nabyo? Ese si we uri ku isonga rya AFC M23? Uyu munyamakuru ati ntekereza ko Kabila atari we uri ku isonga rya AFC M23, kandi iyo tuvuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi abantu benshi mvugana nabo batari abanyekongo cyangwa abanyamerika aribo bashakashatsi bafitanye umubano by'umwihariko na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Icyo tubona nuko kuri dosiye zitari nkeya by'umwihariko dosiye ya Kongo dufite ibyiyumviro by'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika n'abakozi bayo bashyizwe ku murongo wa kabiri. Uko biri kose ibyo nibyo mbwirwa. Abashakashatsi bambwira ko uyu munsi ibiro bya Perezida wa Amerika White House ari byo byigira kuri iki kibazo imbonankubone. Ni Bwana Bruce ukigaho imbonankubone, akaba ari intumwa yihariye ya Bwana Trump. Pero ati ushinzwe Afurika. Umunyamakuru akomeza agira ati yego ushinzwe Afurika. Rero navuga ko ubumenyi nyabwo ubwuko ibintu bimeze imbere mu gihugu bw'abo bantu atari ubumenyi bwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Niba hari amasezerano yakozwe kandi kugira ngo yoroherezwe bikaba ngombwa ko birengagiza ukuri kumwe cyangwa ukundi kwibera mu gihugu, ntekereza ko bitabateye ikibazo kinini, kuko mu buryo runaka Trump yambuye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ububasha kuri iyi dosiye. Pero Ruarati narimaze gusoma imwe mu nyandiko zawe ziheruka hano aho wibazaga niba AFC M23 itari mu bihe byayo bya nyuma ku butegetsi. Imbere muri yo usobanura ko uyu munsi mu bya diplomasi bitangiye gukomera. Ese utekereza ko iyi mitwe iri mu bihe byayo bya nyuma? Ngewe nasomye ibibazo wibazaga kandi uyisoma wumva ukeka ko hari intambwe nini mu bya diplomasi yatewe no kwiyegereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ku uyu munsi Goma no muri Bukavu bitangiye kugora iyi mitwe rwose. Ese waba ukibaha igihe? Reka tuvuge kubaho igihe kirekire kuri iyi mitwe ya AFC M23. Uyu munyamakuru umubiri ati rero icyo tubona uyu munsi nuko by'ukuri bakoze gusubira inyuma. Byaturutse aho kuko twabonye ko basubiye inyuma bavuye muri Uvira mu kwezi kwa Mutarama, ariko bakaba bari bakomeje kugumana ibirindiro bimwe na bimwe. Pero arati sanje by'umwihariko. Umunyamakuru umubiri ati yego by'umwihariko Ruvungi n'ahandi nkaho none ubu turongera tukabona basubiye inyuma ibirometero 40 cyangwa 50, simbizi neza. Ibyo bikaba bivuze ko basubiye mu birindiro bari bafite mbere y'itariki ya 4 Ukuboza. Ni ukuvuga mbere yishyirwa umukono ry'amasezerano azwi cyane ya Washington hagati y'u Rwanda na Kongo. Ibyo rero tuzi ko byavuye ku gitutu cy'abanyamerika. N'ikibazo nibazaga kikaba n'ikibazo nabajije abayobozi ba AFC M23. Ni ukuvuga nti uyu munsi muransobanurira ko mwemeye gusubira inyuma kuko byari mu masezerano kandi ko wenda byari kosa kuba mwarigaruye Uvira icyo gihe, ariko niki ejo kizababuza kongera kuzamuka mugana muri Bukavu no muri Goma, hanyuma wenda mwasubira inyuma nyine mukarangira gutyo. Aba bayobozi ba AFC M23 barambwiye bati oya twasubiye inyuma uko dushoboye kose kugira ngo twongere kwerekana ubushake bwacu bwiza. Ikibazo gihari nuko agace ka Bukavu ndetse na Kagoma atari leta zigenga. Turemeranya ko ari agace kagenzurwa, ariko AFC M23 si guverinoma. AFC M23 ni umutwe wa gisirikare, ni umutwe w'impinduramatwara. Twakoresha amagambo yose twashaka, ariko sibo bazayobora igice cya Kongo igihe kirekire. Ntabwo tuzagana mu icikamo ry'igihugu.
ry'ibice igihugu kigacikamo ibice balikanisation cyangwa ibindi nzaba menya cyangwa amakuru yandi tuzaba tubona, ntabwo bishoboka, ntabwo bafite ubushobozi bwo kubikora. Byongeye kandi ntabwo bafite byanze bikunze gushyigikirwa na rubanda ku buryo bufatika muri kariya gace. Ni ibintu by'ingenzi nabivuze mu nyandiko yanjye. Pero Rwarati mu mpamvu utanga uvuga ko uyu munsi badafite ishyigikirwa rinini mu baturage, uko babonwa nk'abashyigikiwe n'u Rwanda, babangamira isura y'iyi mitwe, bikangiza n'isura y'igihugu. Umunyamakuru ati yego rwose, kandi kuri ibyo navuga ko akazi ka Bwana Muyaya kadasanzwe mu buryo bwo gushyira amakosa ku bandi, kuko mu by'ukuri bahora bavuga ikintu kimwe igihe cyose, ni ukuvuga bati n'Abanyarwanda ku gice cy'abaturage b'Abanyekongo babona aba bantu baza babona nk'Abanyarwanda. Icyo mbona mu by'ukuri, niba ushaka kwizerwa nk'umutwe w'inyeshyamba, nk'umutwe w'impinduramatwara wigarurira agace runaka, ni ngombwa ko abantu bo muri ako gace bakujya inyuma bakagushyigikira. Uyu munsi si uko bimeze. Simbizi neza, hari uturere cyangwa amakaritsiye nagiye ngeramo muri Goma, byumvikana murabivuga, ntashobora kwihisha iyo ngiye Goma, i Bukavu cyangwa ahandi. Ntabwo nshobora kwigira Umunyekongo, abantu bahita bakeka uwo ndi we. Nta kirango cy'umuryango utegamiye kuri leta ntambara, ntabwo nshobora kubeshya abantu, ahubwo niyerekana nk'umunyamakuru. Kandi rero nzi abantu batari bake tuganira kuva kera, cyane mbere y'ibi, ku birebana n'uko ibintu bimeze ubu. Hari abashyigikiye AFC M23, akenshi baba ari abantu bafite ubucuruzi buciriritse n'ibindi nk'ibyo, bavuga ko akarengane gahoraho batagihura nako, ako bahuraga nako. Bityo rero iyo umuntu ashaka guteza imbere ubucuruzi buto, mbere yajyaga ku biro bya komini cyangwa inzego z'ubuyobozi, akamenya inyandiko ashatse n'amafaranga agomba kwishyura, ariko akamenya ko bishoboka ko atazabona izi nyandiko atabanje kwishyura inshuro 6 cyangwa 10 z'igiciro cyagenwe. Uyu munsi ibyo birakora neza, ariko se ikibazo nyamukuru ni ikihe? Nuko hakiri ikibazo cy'amabanki atarafungurwa, hakaba ikibazo cy'umutekano muke uhora uhari rwose. Uyu munsi mwongeyeho ikibazo cya za drones zigaba ibitero kenshi mu bice bya Masisi n'ahandi hantu. Nta buzima bw'amahoro na gake buri muri utwo duce. Bityo rero uyu si umutwe ushobora guhuza abantu mu buryo bwizana, kandi hejuru y'ibyo mufite akajagari katari gake gakomeza kugaragara hariya. Mufite abarwanyi ba Wazalendo bari hariya, nabo umutekano muke uhora uhari mu bice bimwe na bimwe. Ni muri urwo rwego mvuga ko badafite ishyigikirwa risesuye. Ntabwo ubona abaturage bunze ubumwe bahaguruka ngo bavuge bati turi AFC M23. Pero Rwara ati bivuze ngo rero mu magambo yumvikana ntibafite igihe kirekire. Mu isesengura ryawe ku byerekeye kariya gace, ntabwo ubaha amahirwe yo kugira intsinzi nk'iya Kabila mu gihe cya AFDL yo kumanuka i Kinshasa. Ntabwo ubona bagera iyo ngiyo. Umunyamakuru ati simbona bagera i Kinshasa, ariko sintekereza kandi ko iyo ariyo ntego yabo. Mbivugishije ukuri, nshobora kwibeshya, ariko sintekereza gutyo. Pero ati kuki uvuga ibyo? AFC ntabwo ifite intego yo kugera i Kinshasa. Umunyamakuru ati kugenda n'amaguru nk'uko AFDL yabikoze. Nshatse kuvuga ko niba bashobora guhika guverinoma ya Kongo bakagera i Kinshasa mu bundi buryo bw'imimerere babikora, ariko simbona babikoresha ingabo z'abana bita bakadogo nk'uko twababonye mu myaka ya za 90 bambutse igihugu cyose bakamanuka kugeza i Kinshasa. Ibyo ntabwo mbibona. Njyewe ndavuga ko ikibazo uyu munsi nuko mufite ingabo bavuga ko zigera ku bantu 40,000, mufite inzego zashyizweho, kandi mufite igice cy'ubutaka cyagabanyijwe cyane mu buryo bukomeye. Mwahurije abo bantu bose mu gace gato, biragoye.
buri gihe biba ngombwa kubagaburira no kubaha icyo bakora, bityo uyu munsi tugeze mu gihe cy'ukuri. Ese bazabasha kwishakira ahandi hantu ho kurwanira? Ese bazabasha kwivugurura? Nta na kimwe mbiziho. Uyu munsi ibyigaragaza ni uko amayirigitutu cy'Abanyamerika cyarabakomerekeje cyane. Tuzi kandi ko Kinshasa yiyubatse mu bya gisirikare ariko atari ku bw'ingabo za Congo FARDC. Ni ngombwa kwemera ko amahanga yirengagiza ibyo bintu byose, amaso akayarebesha ahandi rwose. Ariko se ni bande binjira mu kurwana? Mufite Abarundi, bafite Abazarendo by'ukuri bahoze ari abanyabyaha, imitwe yahoze ikora ubujura bwabuzaga umutekano muri Kivu ni ibindi bice byinshi, kandi mufite abacanshuro, abamerceneri batwara za drones. Buri wese akaba yipfutse umunwa kuri ibyo, nta jambo na rimwe wumva. Ni ibintu bidasanzwe kandi bitangaje pe. Gukoresha abacanshuro byahindutse nk'ibisanzwe kandi byemewe muri Kongo. Kubera iki? Kubera ko ari Kongo, kubera ko ari Tshisekedi, cyangwa kubera ko ari amasezerano yagiranye na Trump? Nta mpamvu n'imwe nyayo ihari. Semble être devenu la norme acceptable au Congo. Pourquoi? Parce que c'est le Congo? Parce que c'est Tshisekedi? Parce que c'est un accord avec Trump? Il n'y a aucune raison.